Vuka udle asihlangane namhlanje ekuseni bazane egameni lika Jesu ukuvuka udle wethu sichubeka ne-history of the church. Itolo sibe sikhuluma indzaba yaMartin Luther, imvuselelo yaMartin Luther liyayiseyingene etinzaweni etahlukahlukene noma safile ke Martin Luther babakhona bafundisi labaningi labasukuma ngoba ingenise emaveni ngemave. Itolo ke sigcine sikhuluma ngaZwingli ayifaka eSwitzerland yangena yabathinza labaningi bani baphenduka kwagcina sekukhubeke wona lamaRoma abona abantu bancipha ngale bangena ngalana kuma Protestant kwaqala ke kufika la kushaywa khona ke umthetho lophambene netifundiswa taZwingli. Bantu ke babalela ke ukuthi bangafundzisa noma bashumele noma ke bakhulume nje ngetifundiswa taZwingli. Lokwabangela ukuthi labanye abantu ba defy vele bathi cha sithi awuqhubeka sinesishumayelele kodwa ke ekuqhubeni kwabo bashumayele kwagcina bababulele vele kwafa abantu labanengi ngoba bangafuni kubinza bafuna kuchubeka nalokuthi leli vangeli alichutsheke lokwagcina ke abantu abakethu-ke kususeke impilo enkulu emkhathini kwemaRoma nalamalandzeli baZwingli. Lokwabangela ukuthi-ke lamalandzeli baZwingli-ke noma mhlambe-ke lama-Protestant agcine afile-ke lamaningi awo vele kangangoba kwayena lo Zwingli wafa kuleyo mphilo leyo egameni likaJesu. Ngifuna-ke kuthinza lo munye-ke kwakuthiwa-ke nguWilliam Farel abeshumayela-ke yena eGeneva ashumela ngemandla anesibinzi alifaka futhi-ke lona-ke abephiwe nalesiphiwo salokushumayela nalokufundzisa njena phose kufane naJohn Calvin ngoba naJohn Calvin naye abe very smart naye walimukela livangeli waqala-ke John Calvin washumayela naye eGeneva kusho nje kufana nesibayabambisana balifaka livangeli kakhulu kangangoba vele John Calvin wagcina sabhale incwadi yakhe leyithi sihloko sayo says The Institute of the Christian Religion lifakwa mbamba livangeli kwase kuthi-ke lapha bo-1538 bo-Calvin na-Farel bagcine sebacoshiwe-ke eGeneva vele abantu labaningi asabafunda abantu laba bahambe babahlupha babagcilata bagcine-ke babona lokuthi shothi vele asihambe vele bashiya-ke bahamba but ekuhambeni kwabo-ke abantu labaningi baqala-ke kufika la eGeneva bafaka livangeli leli-wrong bangenisa tifundo leti-wrong latagcina tibange kokuthi kugcwale icrime kugcwale budlwangudlwangu kwayenayo lamaRoma abechubeka nalokufaka letifundiswa kwagcina nje sekuyincangancanga nje kangangoba labakhosi aseGeneva agcina akhipha eligama sino akulandwe bona laba bo-Calvin na-Farel babuye batoshumayela ngalana info lecacako lecondzako besaba-ke bo-Calvin na-Farel bathi ngeke sikhona siyesaba siphatheke babi madima lapha bagcina-ke kuthunyelwe vele bantu ukuthi abato bancingisisa ukuthi babuye bafake leli vangeli lelicacako la toba nekuthula la vele babuya-ke bavuma-ke bashumela but-ke bebashumela kamnanzi kuleso sikhathi leso because a lot of people bebabanika le ndlebe babalalela and bavunyelwe lokwenda ukuthi nebantu labaqhamuka from different countries behle bede la batolalela tifundiswa kamnanzi libhayibheli licatunulwa lichazisiswa ngendlela lejabulisa kangoba emaRoma afika la abona khona sikuyancipha vele lokutanga kubo lokuningi sekuhamba kunema-Protestant kwagcina-ke sebabiteke umhlangano lomkhulu wawulapha e-Italy eTrent nawo lama-Protestant abebitiwe kulowo mhlangano loyo but-ke ama-Protestant akayanga esaba because asabulewe kakhulu but-ke lokuqhasa-ke lokuthi-ke kulowo mhlangano loyo kwakuhlanganeke kushothi-ke emaRoma kuphela vele kulowo mhlangano loyo-ke kwagcina kuvunyelene-ke kulowo mhlangano loyo ukuthi i-purgatory vele ikhona akusajiki nje vele iyavuswa ikhona ama-Protestant abenemanga ama-indulgences aqhubeka nekuthengiswa ama-Protestant abenemanga adol worship tithixo vele titawukhontwa vele kuloko imvelaphi yethu vele aqhubeke kwendiwe nalokukhonta-ke Maria nekwenta isithixo saMaria nekucatshuzwa nekukhothanyelwa kwaso akuchubeke vele bungithi bethu lobo naloku khonda-ke bantu labafa the Holy Saints bakhothanyelwe bathandazwe labafa nako kwase kuyavuswa lokunye-ke lengakuthinza ngilokhu ukuthi kwagcina-ke kulo mhlangano loyo kuvunyelwe ukuthi no more reading of the Bible kude nje umuntu lonelungelo lokufunda iBhayibheli kuvaliwe lokho nabe ufuna ukufunda iBhayibheli ufuna ukuthola ipermission from the bishop khona kungakhona-ke kulifundza-ke bagcina-ke bavumelene ngekuthi letimiso telibandla tilingana nsena leli Bhayibheli na uthole tona noma uthole leli Bhayibheli kuyafanana akujiki nje bese uthi wena ucorrecta lokunye ngalokunye because kuyalingana kuyafanana ake ngithinze-ke indzaba Ignatius Loyola
kwakunani yajakeleli imonki nje-ke la sinaliphuma lapha emhlanganweni latincumela ke lo ukuthi ke lona litawadingela ama-protestant vele liwabulala lacanganise tonke tinto mani lalinelicembu-ke lema-monks kwakuthiwa ngema-Jesuits vele-ke baphuma-ke bakhatha ikolo bathumela abashumayeli sabahambe boshumayela balifake leli vangeli lemaroma le so nabaphuma-ke kuleto tikolo abangena labantu bathi bawushumayela abashumayeli babo bebadibana nenkinga because bantu bebabaleka because lama-Jesuits abebulala mbamba so bayawakhumbula labantu babulala letinye ihlobo tabo lokwabangela-ke lokuthi-ke basinabethu abantu oshumayela la bagcine-ke babalekelwe-ke vele-ke so angidlulele abantu abakethu ngilothinza imvuselelo isingena-ke manje eFrance ingena ngabani-ke eFrance ingena ngabo Lefebvre lona abe-lecturer lapha eParis e-college yaseParis so nguye nje labekafundise eFarel kahle lo Lefebvre lona abantu abakethu ngalenye ilanga wadibana nembishop waseRoma bekuthiwa nguBrisonnet wase uyamchazela kabanti njengasese wambita wamchazela salela kuphila nekukhanya kutholakala kuphela eBhayibhelini ngenhlahla lehle ke Lefebvre lo Brisonnet lo bishop waseRoma wamlalela impela kanti awudithela utathu uyamlalela vele agcine achazeleke kahle kwaze waphenduka lokwenda-ke lokuthi-ke kuphenduka kwalo bishop wathikhala sasebenza nalo Lefebvre ekuthenini bahumushe iBhayibheli balihumushe ngesilwimi sesiGreek sesifrench njalo lokwaba-ke kuhle kakhulu-ke kwagcina-ke sekukhicitwa-ke leli Bhayibheli lesifrentshi lathengwa abantu labaningi bantu bafunza kwaphenduka labaningi bantu batitholela emaqiniso eBhayibhelini ingabe emaroma bekatini nebakithi kwafika la khona kuze kuphenduka ngisho nale princess yala eFrance elingenile elivangeli mbamba so emaroma atibuta lokuthi lokuguquka lokungaka kwebantu lincipha kangaka lebandla laseRoma kwendeni labanye bebakhala bekuma-monks akhala ngekuthi imali engena kubo iyancipha kakhulu bagcine-ke bathukuthela kakhulu basusa luthuli vele so baholi baseRoma beva lokuthi hayi Brisonnet ususebenzisana nema-protestant Brisonnet-ke bamhlasela-ke vele-ke wasinakabona lokuthi bafuna ukungibulala wagcina-ke Brisonnet washaya nje i-turn around wakhipha simemethelo esikhulu esithi ema-protestant imfundiso yema-protestant i-wrong liyimfundiso le-right le emaroma wamemethela vele wakhipha simemetelo nje vele lesiphumele ukuthi vele ema-protestant a-wrong akahambisani nawo lokwagcina-ke sekubangela ukuthi-ke vele-ke ama-protestant-ke acale kubulawa-ke kwasuka-ke sidungudunge lesikhulu-ke sekudingela ema-protestant egameni likaJesu lokunye lokwendeka abantu abakethu kwase kuba kunokuthi kwanze kakhulu ukudingela kwalama-protestant le nkosi yaseFrance yayimenyanya lo King Charles so yona yayifuna la France kuwavumela vele lama-protestant ayifakele imfundiso mane-ke ngenhlanhla lembi hawu ema-protestant ase ayaganga nawo vele abhala incwadi kwababhala emaphepha lamaningi nje elakhuluma kabi ngelimiso lalethukako nalokulethuka nje lelimiso because bebasebenzisa ilanguage lembi vele le strong kakhulu banamathela emigwaqweni ngama-waiting rooms banamathela etitolo banamathela kuto tonke tiboza lamaphepha bebawakhicite amaningi kakhulu abekathuka limisa kwafika la khona banamathela nje nala emnyango wendlu yasepalace yenkosi kwabonakala-ke ukuthi isimo-ke simi kwamemeta-ke bomonki bamemeta nemapristi bathi ababulawe nje ama-protestant akabulawe babanjwa-ke labanye-ke baboshwa labanye bahlohlwa emlilweni bashisa basi bafuna kuyicedza nyanyanya imfundiso yaLuther egameni likaJesu lokunye-ke wabe sebayakwenda-ke emva kwaloko kwaba-ke nelusizi lolukhulu-ke edolobheni laseRoma kangangokuba bagcina labazalwane baseRoma baendela uhele loluze ludwendwe nje luze lwalihamba lakhathi titaladini taseRoma ze liyofika ekhathi esondweni laseRoma la etinhloko tabo bebethwele letithiqo tabo lokunye bebakuthwele kwakuyinhloko yalomunye nje umzalwane lo wayekholwa kakhulu kodwa isikopho saso bebasibekile ngengaqhaza lo bebanako lokubeka tinto lokunye bebaphethe nje lapha bakwethwele enhloko bekudincedu labakholelwa ukuthi seliplango lesiphambano saJesu lokunye bebaphethe bekutipikile basibona letabethela Jesu nalesikhali ke lebathi sagwaza Jesu besikhona ke lapho ke
lapha ngemuva kwaleli line kwase kungeneleke nemakhosi nabo bishop nalabakhulu nje embusweni wendiwa lolu dwendwe kangangokuba bebacela insethelelo vele basibethukwela imisa labo kangoba bebasilaba benca khona labantu abalathi etaladini bagobonzele vele bakhothame babahloniphe vele egameni likaJesu bangena-ke etempelini noma-ke esonveni labo kwashunyelwa-ke but le nshumano na uyinaka beyikhuluma ngenzondo against ema-protestant vele kushunyelwa kabi kangangoba kwasi kulelo langa lelo kwabanjwa 6 wona ama-protestant bawafaka emlilweni vele bawashisa omang-6 labanye kangangoba babathatha labaye bebangema-protestant babajuba lolu lwimi bebabaningi labantu babajuba lolu lwimi basibendela kokuthi bangaphinzi bashumayele bangaphinzi bafundise bangaphinzi ngisho nekuthandaza. Hawu siyabonga bazane kulalela kangaka busisekani sitawuphinde sichubeke futhi ne-history of the church egameni likaJesu. Be blessed. Amen.